Tugno pala ba sa isin parang punyang spawi bro sa kaning YouTube channel janga ka Jingtip Technology. Bara kani kasngi pala ba yung company EAP. Makumno ba pila ban recharge bill phone ba dia cashback. Ngala jupan iteng ngay kani ka video. Namanta sa isin pan nga company EAP kumno ba pila ban recharge ba dia cashback. Nangkong do pide ban lay po new app recharge pila ban yo na po ka Google Play Store la na App Store jang ka iPhone. Te pila ban ingal lay to ha recharge dengan type your number phone. Tengah type your number phone ngan page ke ka plans badan ngan jit dengan ka plan ka basis pa sa kundai tapi dah menyi kala load menta bila bagi ka free charge balance ngadan si lai poteng ar poteng ka dengan use your new code don new code nan pen EP World Cup WCUP 20 PEM tu WCUP 20 dengan use your code WCUP 20 ini di promo code kamu ini ya cashback arpau tengka kan dengan use ini apply bila punya harum kita tahu World Cup 20 has been applied successfully, proceed to pay now. Teh ini lagi ini harum pay now. Teh ini jet ya card ini type UCVV dan type UCVV ini IP now. Dalam ni perlok tangkum ni pila pen recharge pudut ba pila punya cashback ro ngadon ketu cashback balance arpau tengka tena tu ngadap siutang sispa arpau kondai tengka pi perlok namangal adon teng arpau tengka te kamut kansu ayutang arpau tengka pila bani iu OTP ro la poi dengan type uni OTP hanya po dengan type OTP ngan I make payments nang ada pemtu kan load spang bila bunyi i kalau load datang tu ki ong bantuan your notification waiting for operator tegatang tu kalau along hey meban Jio prepaid recharge of rupees 149 was processed successfully bila bunyi i kalau apa message ro kila ong ba you bila bunyi hatur gitu your transaction of rupees 20 at free charge on kamu ngala use ya katu mah kamu katu de barim mentan bat bang use tu World Cup 20 katu pada kawai suka balance kala arung biang pada ni apa account jangan kamu ngaladon biang sa arpau tengka ka cashback kamu dang recharge biang sa sisen kamu kan sa deduct biang subuh ada kadai biang komentar sis pak kundai nganap seutang sis pak kundai tekum ni pila banyak cashback man kapon ni apa kani ka free charge app aling ni lai ni apa mai cashbacks la ban ngadon so scratch card ru ngayo ang ni aling ni scratch kayu ni card kat no tengka ngayo cashback so sau tengka syung ayo cashback te long kembang ayo cashback arsen mentah kan clip man ayo sau tengka betul arpau tengka te kumni bit perlok pila ban recharge ni na free charge ba pila ban yo cashback ko boleh sibun ba pila play kan video jangan haduk kan clip